right guas me kan online TV an wala shanga bangwan ka pay ba dek ron kina dangro di jan dangre wudi dich bane update ni te wan bane kelin guas me gor jen wode kordan palping ka liengdien no men bana linken yam bana roacha ka kwi kurdana to kam de ni SSPDF kene de ni Uganda ala UPDF bana lerendan kiri podana shanung kume Uganda ka doba dan en chukurche to gaje ka kajo keji jene border jen gwada dan shi kume sa Sudan kene kume Uganda shika Claston gwada shi ne tishop ka wara uchi yeken chika tesnienten ngai kono no chateka kordangro diodien pan bana manana chakula de ken bana jakula lingwase me kume Uganda chikene report no ne keni antama cha Georgia no shideni jane kideni kirm yadi la deni SSPDF washika wo moon Uganda chikanu moon Uganda alo chika Uganda and chikanu ka George Raymondian mun lat kema gwase me mun dan en la kajokeji ala mun dung sa Sudan tol kenen wo jane mun dung Uganda chana tok chana yelat gwase me kajokeji man tar kare de chana jigano tar keni dung minerally right dung minerally en kore pai to pan gwase me kore to kam ji Uganda kene de ni kirma yadi la de ni jane rewi ka South Sudan ka bodo dung kajokeji no gwaza dana tika dab ke tike mineral ti jeketin kore chi tuok ne te konte cha joj ke de ni SSPDF de ni South Sudan People Defense Force ken de ni kone cha joj balat ken wona ne ken tin kontin cha joj entama ken de ni UPDF ke de ni Uganda right now do ko la no chi ken twisted like lar ken no ken de kone cha joj Raymondian ken tin kontin joy ke de ni SSPDF so bana jome bana jilingwa me chala do nene SSPDF troop cross into Uganda in retaliation for harassment of South Sudanese civilian ami chala de ken gwase mene awachi deni tin konti la deni SSPDF okay awachi ka we muna dan en la munji Uganda kala ke jeno chi deni tin konti la deni Uganda shugo mun dan la mun South Sudan right now de kono ngajo no deni kono ya ju ke deni nga ke deni konti la deni SSPDF shugo deni Uganda so jo chalat gwase me akume ke media na nyingi Uganda manji kalat gwase me kach ne tin kontin cha ju ke deni SSPDF so gore jeno bana me baje dil linga gwa ka do bana che to kaje kade de konti right gwase me ke jimi diane nying ji Uganda tin charge gurno ken ba ka kwet ka man jega ran kan let ka kume dung South Sudan ku ken embarrassment you gonna cause ka South Sudan ku kan gurno ba je nan ka de ni Uganda munyono odi tele de ni Uganda ta charge mun ndan tikatin de ni Uganda kan tin kon tin joy ke netin kon la South Sudanese ala de ni kirmo yadi gwan mi ti de ni SSPDF shika rodian barton rei kore paito kashi ji Uganda chicken dur nenin kon tila civilian chicken ka chwat ka jodan chalat gwasame adiana jek atiken ka mishalel gwasame neme kwala kuny mudong di yanena gwa okay engadi adwel mi cha chwat okay dwele me cha je chwat ken dini kondele dini SSPDF sorry dini kondele dini Uganda People Defense Force akeni de kon chwat ka dwel lo minyo ne o menji kan lat gwas mengu ka chi to gor de ne dial de kan te kan ngmo gwaten a chan right gwas me ka kwi 19 Continental Africa Union chi kon linga no kan bugati kan nin dang jokre wech ka juba ala shanga badak shanga bangwana wona ka shanga wal nyo den jen wo ka shanga wal ken buko jok buko gwaten ten kon te katen men wo kan lat re wech ka juba wo kan lano de Dr. Riek Machar de jelun gwas dana chaji yenten deja kambrar ke de mal deja go mimo rany mo gwa pain kane dial ko do dana go jekeje lo rany mo gwa anybody ko je support rany bishir kana mo but take me to pin gwas me goro ba ngach netin kontin kwa peace revitalized peace agreement kwa je delay kanetin kontin la ji kentela ji Africa Union ngai kone je Africa Union kanetin kontin kwa peace kwa je delay ko ken de ken kim ya de ken pressure
de kan jogo no ku peace ko je implement ka peace ja je implement ma karama danan cha yen chike Dr. Riek Machar ma kana kon lun kan ne ka dia tele do mi mo de mala mo de je tan ke je ja de mutu chikir mi yadi chamal je de lat karwade ne mi tika kel kene Dr. Riek Machar so ka jo charat gwaseme waji Africa Union wo kere wutin winimi ko ba Dr. Riek Machar ba je dilun no ko ba peace process ba nyoko mu gor ke je no mo amingai kondiale but ngode kan kirma yadi kan luang ka muku kana pressure ka do badana de Dr. Riek Machar de jelun ke je of course chala do all the charges tin kon be kan de Riek Machar de je chai ke je chit ko dong de je dur ka kore dana chi to Nasir gwa de dana chama jur cha de nektin ka cha de ni SSPDF cha ka nektin of course cha nang ni de ni SSPDF ko rodien chicken ne to kon lan wer ba chicken ngana galan wer wai ami chi kon le di dan chan de ngach no ajen gwa de dana ko kin yadi ku loide ko le jet ke je ne cha ne ka ki de ka cha kan nak ka jan logo monen wo ba de ni ka ba ka lo jok ko chi na ti je no de nje ti ka wo ka rodien ba cheno right to jangna gwelek force ka bishop force no ba nuer wayami ba meken ba ko disarm no mo jene kula backfire ka ta da na shi kormeti to ka je gwase me mo ko la ling o nene ko re da na shater cha je gano Dr. Riek Machar tele le dur ramadan tike dur e wude shal ka me kir me yadi ko kire je logo beri na na shalat a civilian ne re continue which can Nasir ba jodien ba jelim of course kore da na ci to gen ci wore wi ka so Sudan keli woni chane ngaje no the stronghold and dinigen ka kuma spela yo amene no reba e Nasir so ko ci ka Nasir kana gor no bi kenetin ka cha ga jogo no ngani national army gwasa me ka ci kana lok ajene ku kor ko no ko ci kim ya di che logo no be deje de tin be je wo ka be de dian be no right lo dere national unity national unified for dere no la national force Canadian content cha liam ke cha mat bondial shima jang karodin ko SSPDF ka jang karodin by the way jang to wano no gwan to go wa ka no ka warap wa ka no gwa dan tikitino ka bargizal en gwa da mo mi jang tana ba kan binimi ba je no gwa dan tin wartin ko ben wer be ka ben terrorize de kon larino ko kan wer kana min jiana ba jang aba joma gwa dan titin la jene Canadian content la jang ka la be mun da enten wartin so ka jen ki ko mo cha Dr. Riek Machar cha yu yen ka je eno jen te ka barai na ko do bran la je ka je wa jen te dur mi cha je ka je all the charges cha ka drop ko tel mi cha je mi la dur but changa dana ba je release ka je ki ba je lun ka je ngode e ma kan la gwase me gor kono de kon te ka liang rajen wone ne chana min let kelbe ko do bran de mal dere bin ka je rai wit ka so Sudan ko de ne di shalkati Africa Union de kan mal de kan jat wana do not take a different agenda no kuna la dwal ka kwide so jo me medicine chana lerden gwas me chana jemling be lamur leni akene jes lodian ka do badana cha ne kien ti ko badak sha kan ka je ne kien ti ko badak kan ka tradery wa kan ne ko ne ka no ka jang den gwa da na katin sha kan ne kien dang badak to so ko kwije mo de yente ka ngany murun ko manan shoda lat gwasame ano ken akene just loidian kata dan chane ken nekaje akene ne ken shika rebel ne ken shika jidwar akene ne ken ka tradery kana gare ne ke ne ko la kwakla ka kwake so akene ngumbe de ne ko de nekaje akene mo chine luko ken shaka nan ne to shop ke to shop cha ka ne badda ka cha kap ok shop ke kina dang jok so no mo amisro de lat en when mi ku ka la de wona ne ngum na je ne to share rebel mo ke jidwar ko ke ne ti ne ko na ke ken ne ka din ka bor re which bor ka jodan chalat ke ko tra ka jodan chalat so ne ti sha kan nak kana ka lora bang ajen do dan en lad murleni je reaction che ben gwa semen go murleni je de complan ko ken na kana kanan kan gat no ka mai kanong nat bani so mi chal togo no sa oken cha la mai ko ti chobe kin dang jogo woni ambe cha kan ga ke ko ok tungwan so chicken del complan ko ken de konti la rik la jalet but me chalat gwas me chalat wona na eram mo trader de je dil gang ko cha tik de cha je bat jen mala jen ka ken de konti la murlene mo ni re duarin ka great people administrative area be ka ben doradan en te kuma tetin ko bi kan oken be kan ka kwa
lerden gwas me man bana nyok million kone te karam kel wood janga ka will is no michi trader che jana ka che mach yori shop ke 3 million South Sudanese pound so chwerten kontin la chwer jane wa chwerkel no che ok sorry che yori shop ke million ni dang jok no chaka kwal no de yen na me ram me de yen nen ka ta dan de yen ku ke je wood nyur ko mo gwas mo anyway biya turi biya jig balas ka ngade biya jo jig yo so and would me jen chala do che 3 million South Sudanese pound che ka kwal ka che Ramadan en te ga yur ro che jenak cha je ke ban chora money re wichin winami anyok chana ngade no te ke shek mi cha ke ka day mani shek mo kap je ka warap ka toy nos jen de mention konen kabbe wajen gore jen wo de jang de ka wo loy kur ko awa men chala gwasme wa do be da nation issue ke jen bakkel ci liwo jaga jang wa te ka dorkel ka jang mu kushi ko le tenone mi tici chuje long ke cha na galon ko kana gor no de ka reve de kana lat kana mo cha gor no dera to ka jang jene kwa emergency still lat ke je wuri shal ga me kid mi yadi ko she gor no de jang de ko ro jenak banne me ngode a shaka peno dong de kan me de kan ka gor so question o ku kan de men ku kan ga jengne de men jekan kani dai men tin kontin ku kare lawan ka ka chit ka dai men tin koni sha ka so mi shit kana me dara gwan wo dai yen jo mi shit kana men dai yen ngaje no te ka tun wanta lat karodian to goro de link do badan en chalat ka jen report do dien gwas men de kon link ba wakan ne to kontila nuwar gwas me to kon kan nuware ti lo kan wati ko ken ne tin konin shun kel ke kir me yadit kan yen tin kontin shun tin ti shun kel ke kir me yadit kan ke yen duar menyono ken ramji chunkel ke kirme yadit ke jinwar ka kanwari ken tele mingeji mi chagi chonkel yene da treng machar ken tele minge yene jana kule tieji nene naga naka nwari me no kene yes no kene ko kon wor mi chane ngaje no tini to gorge jeno de nwari ke liu to kwa kir kwa support ka ta dana naga na amu de kon lat ke kwidien ki ngu mi de lat nwari ko keno ko ba bokoran jako bunware kon bi kon jago ba kon nak ka tung me be ka ke te ne reidan ka ne to kon kut ka kon so ne diti ano ba na nak ka nasir ba na nak ka fangak ba na nak unity state kan go dial tin wo ba na liutin tin nuare tiken ke tin nuare kon shol kon ke nuare we in nuare kon njora ka yo to kon ga ne to ngwana long ti cha jur ka yo ka ne kon ti la roi ka kut ka kon shiang ka social media de yana wo je ne kon dial kon na ka cha kan ne ko ken ne ke ne ti ku chon kel ke dak sheng machar na ka ke ko ken kan wore mani ken wore tin la roi lora bang tini mi chiran mu ta ma charo do la gwa dan jang tin ta je depal de je dil je ka de je na ka ken ba na me cha ju ta ma kan e kon a te ga jo ma sha ko la do nuore sha ka bulon ka mu lue ke sha bulon ko de ke rodian mat ne me arrange mu tok long ko to kon ka kwar ti chi ruech ti shimi shi kene me shi kene nen so ndo biran baran mat ke je kon wer ngode yiji winna e too much kon wer ngode be kon so kan wer de ti kan wer kon ja kon ko bi kollu ken do ko la ro isten dang doctor right ken wer unity state den wer jonglei state den wer apanal den wer ken go diala to right ken wer angu mi shi kon gurno ban dan no mal ke je biliuno kon kwa kon na ne kon la kwar kon e do bien banon yam guje so gur kono bana guje gwa eno bu ko na betray ba ko nek lora banka bu ko ni support ni ramdan ku ko na kala gwanter bi na chonkel ke je le de magwa na mane boar mu jite lonka ko ni shal ken mer so e dan jenen gwan teran randan mutu kon kel ke je tere ko kon kapel kon tin kon jegale de nyu de den wode ko ran cholo no kon ku kon ngala to de kon ik chole ne ri ku ngwa ko kon la kon ko ya lu ni yo gwaza dan chirik dia chi ku to ko kon bu kon ko response at last no ma chi chong go re gen wo we have to adapt ta dan chingani ko ken ramishi mi jegla immediately baje dil lo ka pet no me ram kunun wori baje dil jogo no woro do don wore ka cha bi pelika ko jen cha kan cha dor cha jelus so pelika na mo ajen dana yer kon ntama ba kon betrayeran yo be beni yo cha me dana isha la she regret cha lunjo the same person ba kon yom kon betray run so na me gor kon no bana jo wojin joy na me ne joy jin mala ja pel ka bi should fall for it right so jeno jinti ka joy a control rodan jacob kon ne te ka jot
ka ngai kon do dan de kon kap chonga je one ter la li bi gwa sa dan bi mo ye je so de kon ro dan jako bana te ko bana te ka mat no madan o bi kon men jega dan lat ga kon bu kon dil gui ka do mi gwa a ma do mi dong de kon sa po ne je kanetin kon tin lat ka ti chew de lot so jo me dere wa ka ye lere jo gwas me chana right ke dung rol bun la dung Ethiopia man bana lat ke dung rol bun ta dan entin security te ke je chana ngaje no chan were shop karo sha ka ne gre wi ka gambela to kon ke shigdo dien mishala onek ba ka ke mishala ke ngwen ka sha wudo dien cha mu ka bot ne me emle ro de entame rol Ethiopia so man de kula larje ye jenene ala bar mi che togo no te kariek milet kene ke te mi che kanare kuma ka la karodi na rinwari a chan gang ne kan ka bar okay a chan gang ne kan ka bun kan bar bukan ori nware ne de kon la kan ka anak kan nwari ko ba kula composition ne ken jana minen aka konin dangro de pay wota ma cha bun dangro sha kan nak bun to sha kan nak a kan bar but cha ja report mi shit kana mone cham ram kel jen cha report no cha nak baramadane ne ka no ko ram me jen no we ban ka word we cut you can kulo na gwada dana who can ba ja jen who can pick a jat so churi ga mo chotwo right now ko kon wer ne kon na ka wa na re ro no gwada dana chi ro ko na ya job ka jen dom ran wo job ka mim so no den na mo la to ke chi jen jin chok po re ro no gwada me tek ka dor no ko te ka dorun wan den ba jo na ka anyo ka kam thong mi ne ko na ka ne den content te chene bi ke jien ko en kam ne te kan ne content ber regeten te kan ka dor ber so la ber mala o ka me ken bi kan wer bi kan ko ne ka mi tem la kum jamal ala so de ko ko le jogo ne role Ethiopia ki role Gambela ko nwer sharo den gam sharo den protect mi shuro je long jin pon jen jiram dan ba bi no ti karek te yilaro nwer gang rodun ba bi no jin ti karek pat ko kon ne te na te mo de ko la ler mi te men kon den de kon bi ka do dan de kon bi ke je ko shienda ka dora so ko kuje mo man ko lar kon gwa da mene ber mi shi kan bi no te ka mi ku ka yar ka ku me role Ethiopia mela kana la jenene kana go no bi nwer bi kan kadak ba jo dien ba jo kuleling so gor kon mi shit kana mon woche de to ka rona mene of course more than 10 people anta ma cha kana ne ko gwa de dan wonyam chane ngwan cha kana lonki tang special warada kana ko nakka kan wore chan ne ber nakka ne wore target ke le won wore ba kana so mu goro de kon chara gwatin jal kat ke wo bijien bo do rodien chikam ya piling nen go te ka gan wore ti jien ke tang special warada jal ken no ke ba jaj ke motor jal kan ga motor so imagine ne de jel ka motor ka kan tone bi ke jien ka ngai kenan to kortetin ke na ka bu ke jien to telam bu ko nyot man me dor no de ko lar no au kam dir jien ga je dir wu wan me ngi no pai ke lutin ko nda do ke lutin bertan wa ken chaga de nak bat chika ken kanga so jo me muguro de kon dial link do bodan en cheto ga je ler di den gwasame shima dung role Ethiopia bana rwacha ka kuma espelayo te karam kel mishi kuma espelayo chajelok no chajen ka kuma espelayo ramamo aran wuje chalke wunmila commissioner Volo County Commissioner Michelle Ruben Amai jena wacha je kwa ngwasi dan la commissioner Dr. Riek Machar bara ina cha George Ojen the defect ka cha ko kuma SPLA AG pinkir ma yadi so rama mo cha jien right now jen cha jien kana kwere kel ko ngode a commissioner of course aje pressure ke cha wide cha je dak ko be jien ko kuma SPLA yo right now te ka kuma SPLA AG right corner cha ko la de one ne awa ari mishiro de chero chegwa ko de jelat kodi awa kene diala ti to kwale influence te en wo bika de fact ke bika jien ka kuma SPLA yo ti kene de motul kane kuma SPLA yo chala do ne shablet ko ngode ba Dr. Machar ba jedilun kene de ti run bika do dora bang ko cha bele accept kume mala kume Dr. Machar wona ko wuri shalga me parkol Ramadan la interim chairman ka gwa Dr. Machar no jen awa ramkel ka kume SPLA IG bane but kan roda declare no jen ete pinkir ma yadit ba chala do jen wude me mla Volo County Commissioner ki Equatoria won Michelle Ruben wajen chatiai
ano ka che jien ko kume dak ring machar jo ko kume mala kume kir me yadit ka jo dana shalat ano no man da dien bialat biangai gwas me one ne ngai kono konin tin paiwe en wo kaye river ano shi kume spela yo che deni tin la deni SSPDF deni ke me yadit che ka jo ka barak ne ken shi kan barak ne dangro shi ken ka jo tin ala gari sone dangro gari sone ka goten kon ke kam ne deni wa chane de shi kiti cha ka jo tin lo ntama tin kume spela yo jende tin ka dor shal kaye lera meni agenda na gora de nywa yekel amisha tikale mi dido dien balen ben kay ko de ko wanti kon lat ko dien de kon kalin kel ko ti dial gur kon no de kon kalin neme agenda abde dana gora de nywa yekel su de foro jino jin bler mi shit keneme bi nywa nasin ko ken ana ban nyo jigum de dien bi ataka